Stellenbosch versus Orlando Pirates. Stellenbosch besisekhaya, but it's like besi away ngendlela besidlala ngayo. Yeah, Stellenbosch uma ngabe sesidlala ibhola kwi half ye Pirates bekungazathi siyasaba ibhola libhlungu. Yabo. Intention beyingekho yokuthi sothi mase sikwi half yalabantu sishaya icounter sikwazi ukuthi si cross amabhola angene eboxini senza amagoli. Yabo. Because iPirates uma ngabe iluze ibhola kwi half ye Stellenbosch noma eboxini bekhehla wonke umuntu beyiqamba ifika ngale Stellenbosch i18 area besiyipack wonke umuntu usebuyile. Kubuye ngisho abadlala phambili babuye bazolekelela uApollos mabelithola wonke umuntu uphuma uyachwaza emasayidini. Apollos ngapha Mofokeng ngapha siyaphambili. Yabo, Tito kuyiwa phambili kuyo attackwa ngoba kufuna igoli. Yabo, kubanjwa amaphutha kubanjwa iviki ucelemba ngezandla iStellenbosch. Into bekumele siyinake i1 iStellenbosch iPirates beyigcwala emumva. Uma igcwala iPirates emumva ayikho icross ezoba successful ukuthi ibe yigoli. So bekumele benze njani beze la ku10 bona la phaka nendawo